Yegusua de apomuden komo no so ebro Givers Herbal Center ewa ha enuro no de wadwama so ne eba beka ho asem de wonomu ebeye nipadua no ene eba bedi ho enkomo be me na no peye ncheo aba pampa choma na bibia aboko de Dr. Kwabin so ho ye na mishra no so ne adwumaden a oguso eye ne ayaresa pa wode emaye efe enuro no yo maame da se adofo ne ahwefo ne anope maame fanchi akese emfama mo FMF Givers Herbal Center yakache ene yenkofa ba ne ye nanofo Dr. Solomon Kwabi ene anope ye ni pay ada ne da ye didi na ye nom na ye koba na ye da na ye sorry de eden yare yare nso de nya de bepa ye ho de biara da eno nti ena nimdie ne suenhunu ene adom achede no ebia kwakoso Dr. Solomon Kwabi so ene ja watete yankase ye memu hahama dubina ne dinsia hodo ya ena ode aye enu no etumi ede aba na wo se metam eduro mienu ya saa pepepe na se wo koto no adwaman so ana se wo ko shop wo ko license chemical shop bebi omoton aduro no so a wo beto ne mienu ede abomu na eduro we na matam no ne edi kan ni be manom wo ba nom yare be na esa obi wo hon ma wo hwe me anopai ene be nse no so yare se etu atese a obi bia eka ene ye wanti a ene misisi yeme ya ene misisi yeme ya de bia na be ma complaini misisi yeme ya de bia na oba complaini misisi yeme ya me pa cho se ba ne sisi yare nkoa na oje ho bia na enya we draw here Givers co capsules ena afi Givers P capsules eno ena no pay mesra uhia na wotumi akwakoto ma usisi yare na ha wo na tete wo no etuatumi atwa obi di wo ho a wo se mu hyehye me pa obi di wo se metena kakra na mabre na ese me sorry gina ho saa pepepe na ese eye ezan saa ba fun hwehwemu ama na ba dedi se so onipa bia wotena se abroso a don hwere mienu ko ne miensa simenum ekoni dudie ese otumi sorry na eja wo tenetene wo mpom bisa so okokotena office ho don hwere se nie okokotena okachi don hwere se nie okokotena so dem ho no don hwere se nie adwuma na woti mo no don hwere se nie me pa cho eno ni nyina ka ho obi so ho no ade bia na wo pagya ade mu odu na oboni mu ase na wo pagya na esini kon ho ade dudu na de bia wo de kode ba eno na yesa yare nyina nso nso aso eno ntine ya Givers co capsules and afi Givers P capsules ade aba adwama so sempa cho bomoden na kokoto ezanza sa wo ye bema wo ye oba na sa sisi yare we hawa ede nsunsuanso dodo na no ene yede ebre wo enti bonza bema na ama eye wo mpaso agudie abafom na wo ba nso wo da honom ene ye tweben wa oso media menterhe maten ka ateko media menfile me pa cho eduru ne anope ya wo hia eno na ye Givers co capsules ena afi Givers P capsules na watumi akotobi na wanom na usisi yare na ebre ni do nyina no me pa cho u complain no etu atumi atwa wonsa ahya ase na yaudie ewo mu na wote ya wo no obonsa wan ya na afi de ababaji ensemu ekoji ensemu a na afi ni pedua no na eba bedi ninya enti sisi yare ha bia de me pa cho edro no eye ba akope eno na ye Givers co capsules ena afi Givers P capsules na kope bi na tonanom eno na betumi aboa obi nso de ohonom a oso obi de kokoni ni amama na agi ni pedua ne de aboso ene de brene edo nyina na wo complaini onu se kokoni ni amama tumi tina ni pedua no mu a ma afi de beba wie kire na owe de anase oni pedua no kra no beka se afi de ne airtrope me ba cho obi de nso ohonom a obo se kokoni o ma hododo na obi de ho anani enti ade chia de se bia no na ne nsa eda ne ni so na wo posa ne ni eposa saa eno na nchen obi nso de ohonom a ewo ne minimu obo nsa afede de bia na wo kwam obi nso de ohonom a obo nsa sebi na akwa sebi neto obekwa ajanan bia obekwa awie na wa ye ne ho yiye wo sore no na se wo wie ye na se ne to ye no boda ase wonsa obetena so achi no saa me pa cho ekoko ba ne saa de a we draw here Givers co capsules na afi ni P capsules no na akwa pebi na wato na wanom na etumi aboa edura me ne wodi hu nkomo enye na
Oko herbal shop, pharmaceutical shop, licensed chemical shop. Baby a ton draw my ganemu. Any we answer for baby biano. Ubenya give us cold capsules. And half any pea capsules no. Na what to me anom. Na etumi to say arena sin na ediama. Nature to I am team constipation. Obe me bi anase obe bi I am team wo so. Me pa cho. Sa I am team no also a. Ene we ka ko wie na afi de ho ma wo kasa na empampan bone efiwe mu eba. Obeka akọ chirechire mu achire obi oso we na ekuro na ba beto utirim me pa cho eti kwankora na ewo ho no bibie ni ho ekoti no bibie ni ho ekakotwa no na akakọda ni nkotwa na aba be hawo na ede mpampan no de aba eya yemtim ene ye kokofa side ba enti me pa cho edra wo hia eye give us co capsules ena afi give us p capsules bomode na akoto edra bi nanom ni awonti ase na no pay ebra wo hwem ya wo tie mi na obepese wo ba bisa ye nchiremu ana se ni yebetumi ade ama nkyeremu a che ni amede ma wo yi a me pa cho frey 0543 22 24 70 0543 22 24 70 na me pa cho we ni give us herbal center eni nkomo emfanfa yen give us co capsules eni ni p capsules no na sisi yare koko ni amaman eni ayem tima agi ni pedua na aboso no me pa cho wetumi etu ase na bibia no akonkan e de amayen na sani otumfo de bebi obo no konkon de bia no na ehu hia no no sani momi edi kan ye se wa ma wona annoso a eno na ye yare no etumi ekokofa e de eba enti obi biara ho no na ebeka ko wie kire wo so omi de mi wo ho no na ni pedua no ase maye mre ase mi jimi hu bia enye ase maye boho me pa cho eye nkomo na ebo ni pedua ho ban no ena so mo ano adwodwo a ekokofa sa ha no edeba eno ntina give us herbal center yede hahama ni dubina ni dinsia hodo ede aye give us herbal mixture ede aba adwaman so a eno no ebeboa ema enkomo na ano adwodwo no eko kenya no esa ko hyemu kena netumi aboa ma ebre ne edo nyina no ni pedua netumi gina brane na hoden aba ni pedua no mu give us herbal mixture eno ena wo hia na watumi ede boost wo immune system no na etumi aden aboa na bibia no etumi akonkan eno na nchen malaria ya de bia ye kan da ya no malaria ya fever ya typhoid ya brane edo nyina ye kan me pa cho eno adroni eno na ye give us herbal mixture ento obi biara malaria hawo malaria tetewo fever agini pedua de aboso unya ko na ye koye hwehwemu ni ehu se eye etridi emmoani bi efa ne se plasmodium parasite ewo wuntini no anase omojemu a ewo ni pedua no mu a menko ba bia Bora Herbal shop, pharmaceutical shop, licensed chemical shop eni be bi eton wadro bia na kope give us herbal mixture ena madwuma pa ne adwuma so adi ntino mo amama na hotedin se give us a entontom ye den eda ho bomodin na kope drebi nanom ebusua eyire ne emma no so wo mo di mfinhye dumienu ede ekọ eno mo wo ho akwanya so metumi anum give us herbal mixture yi ebi ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni be bia ye ton aduro bia nya wonte ase frey yen ewo 0543 22 24 70 0543 22 24 70 now only give us herbal center anope entumi eni nkomo open do so pomu so etumi etu so a obetumi afreye na ya ready ye ntu ase na busumi ahodo ensie ya aka ya de afi ebekwa wie no wanya nigye ene apomodin epa sa ti obi atumi num bia na mba cha obi atumi num bi okay we ne de emema ne ma ene mo from edi vinhye dumienu ede ekọ ena wonom enom sanso na we nso sa pepepe ena etie ba sa tu ni de enum bom ye num bom mba cha ntokoto a otoni mienu bom na watumi anum abom sa my number ni bi wada homa enti ba cha number no eye 0543 22 24 70 na frey na enkomo bia ne nya wonte ase no yebetumi ede ama na bibia no akonkan ede mum padwumafo dodo na aba enzi ya wie okay Herbal center na yete won mo enka no nti nuroi ubowura pharmacy ne Herbal shops na bi ewo ho so de wote no fa ye no Mr. Odi so pepepe
ebi ana uba yiya no na no yes ufa number no na ufra bibi e ha wo wapomudin mu no ye de ebebro yen komra na eba ebeto so